Ka East Castle District kalalong kaladu ha ka 23rd Meghalaya State Level Wushu Championship arjar arpanreu kabalapoy sa kabakot ha ka arpsantrik unaitung arjar arpanreu Rajiv Wushu Hall Assam Regiment Center Happy Valley Shillong ya kini kalempung lapenlong na ka Meghalaya Wushu Association ha kabalawan bani Shibenta kabalai spangut kinong Shibenta kiba nakaling ki district jong kejela kini kalempung kalong Shibenta ban peni kisap ilekai bakerpang bat bandon ni kamansim ban ilekai kenang makin long ki papau ha kalawei ka banwan ha kini kalempung ke East Castle District kalabat ya kanam ladu ha ka bakalakhur laispa pon ke West Jantia Hills kalawan ha keredan ka baar ha ka bakalakhur chispa prapo pon bat ya ka keredan ka balai layo da ke East Jantia Hills ha ka bakalayo chispa pon